Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ya ki tendong belat heb ya kesnam. Lalap minta kesngi ka khat santerik benai naitung arjar arpau, ya ki bala syubrat pathar da manure. Om la mentip, ha kawe ke cakap nyut. Kabadan Marsenda bat ka kenro jong ka Shillong Civil Hospital, bat ha kasurok banhar Red Cross Laban. Ka Batisi TV tak syuk jing tip halor kanie, kala lej benring dor mar bat la syam. Ba ka plastik bala song yini ki tendong tep snam, la rong dagi ksau ki bala jilia ru ya snam, ka bala mi na gini ki tendong. Ki bala pat na ka jingyo jong kali hadian bagi la sapriang sya surok. Omla bentip la kini ki tiar bala subah penan kam hagi jaka sumar. Laki don jing mana eme ko kot khya ju ki pat ba ki bayat bayang na kani ka jaka kham tam lei ha ka bakum kani kapor ba sapriang ka jing pang COVID-19.